Amazina ye nyakuri yitwa SHENSEEA. Yavutse kuwa mbere Ukwakira 1996. Inkomoko ye ni muri Kingston muri Jamaica. Ubwoko bw'umuziki akora ni dancehall. Umwuga muri rusange, uyu ni umuhanzikazi, umuririmbyi akaba n'umwanditsi, ariko yewe ni n'umubyinnyi. Igihe amaze akora wakibara ugihereye muri 2016 kubera ko niho yatangiriye. Ubu ahakorera umuziki cyangwa se label akoreramo yitwa Interscope Record. Ndabasuje kandi baye kaze mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Tugiye kuganira ku buzima bushoboka bwa SHENSEEA. Uyu ni umuhanzi, nkuko nabibabwiye, ni umwanditsi n'umubyinnyi. Turareba inkuru ye y'ubuzima, intsinzi ye yamugejeje ku gasongero. Ubu tukaba turi kumuvuga. SHENSEEA azwi ku izina rya SHENSEEA. Kuwa gatatu Mutarama 2026 yataramiye Abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda muri BK Arena mu gitaramo Fresh Air Fresh Rhythm. Ni umuhanzikazi w'umujya Jamaica nkuko nabibabwiye. Afite impano idasanzwe ku rubyiniro, mu kuririmba, kwandika ndetse no kuzibyina. Azwi cyane mu njyana ya dancehall, aho yagaragaje ku rwego mpuzamahanga kubera imbaraga nyinshi n'umwimerere w'umuziki we. SHENSEEA yatangiye kumenyekana cyane ubwo yagaragaraga mu ndirimbo ya Kanye West Pure Souls mu 2021 yakoranye na Roddy Ricch. Yinjiye ku ruhando mpuzamahanga ubwo yanagaragaraga ku rutonde rwa Billboard Hot 100 Song. Uyu munsi turi kumuvuga kuko ni icyamamare nyine. Ibi ni nabyo tuvuga mu kiganiro ubuzima bushoboka, ikiganiro mukurikirana kuri MUHIRE JC official. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Tugaruka ku byamamare mu ngeri zitandukanye: politike, ubuzima busanzwe, imyidagaduro, ubwanditsi ndetse n'ubucurabwenge. Tugaruka ku mateka yabaranze yatumye bagera ku gasongero, hahandi tuba tubareba tukibaza ibyabaye. Twinjira mu mateka yabo tukabagezaho uko batangiye ndetse n'inzira nzitane banyuzemo kugeza bageze kuri ako gasongero. Ngewe bibategurira nkanabibagezaho ndi MUHIRE JC. Channel nta yindi ni MUHIRE JC official. Reka tubane dusobanukirwe neza amateka y'umuhanzikazi umuhanga cyane uri gukundwa muri no minsi, SHENSEEA. Bahaye ikaze. Imirimo yakoze kuri album ya Kanye West nkuko nabibabwiye. Kanye West Donda yamuhesheje guhatanira igihembo cya Grammy Album of the Year mu bihembo bya 64th Annual Grammy Awards. Nyuma yaho yasinyanye na Interscope Records. Yasohoye album ye ya mbere Alpha muri 2022. Yageze ku mwanya wa kabiri mu rutonde rwa Top Reggae Album. Album ye ya kabiri kandi yanegukanye ibihembo bibiri bya Mobile Awards. Reka turebere hamwe ubuzima bwo hambere ndetse n'amashuri yize. SHENSEEA yavukiye muri Jamaica nkuko twabitangiye tubivuga, ku babyeyi bafite inkomoko zitandukanye. Nyina ni umunya-Jamaica naho se akaba umunyakoreya. Yize kuri Mona High School, nyuma akomeza amasomo ye muri Excelsior Community College i Kingston. Yize mu bijyanye na entertainment management. Icyakora yaje kuva muri kaminuza kubera ibibazo bya mikoro. Kuva akiri muto yarose kuba umuririmbyi w'icyamamare. Gusa izo nzitane nizatumye adatera intambwe, bityo hari intambwe zikomeye mu mwuga we w'umuziki. Nyuma yo gukora cyane ndetse no gushaka amahirwe, SHENSEEA yasinyanye na Rockstar Music Label. Yatangiye kumenyekana cyane nyuma yo gusubiramo cyangwa se gukora remix y'indirimbo Roddy ya Vybz Kartel. Yanahatanye kuri Reggae Summerfest muri 2015, ari nayo festival ikomeye cyane ya reggae na dancehall. Muri 2017 agaragara ku rubyiniro rukuru cyane rw'iyo festival, agaragaza ko izina rye riri kuzamuka. Yatangiye ingendo zitandukanye zo gutoramira hirya no hino ku isi. Muri 2016
yegukanye ibihembo nka Young Hot and Hypes Artist ndetse na Breakout Celebrity, naho indirimbo Rodi yakoranye na Vybz Kartel yegukanye Collaboration of the Year. Uretse dancehall, SHENSEEA azwi cyane no muri freestyle rap. Muri 2017 yakoranye na Central indirimbo Rolling, anamuherekeza mu rugendo rwe rwo gutaramira i Burayi. 2018 yagaragaye kuri album ya Christina Aguilera Revelation mu ndirimbo Right Move. Nanone muri uwo mwaka yongeye gukorana na Vybz Kartel mu ndirimbo Secrets yari remix. Ibi byose byamugejeje ku ruhando mpuzamahanga kubera ko muri 2019 SHENSEEA yasinyanye na Interscope Records. Icyo gihe yasohoye indirimbo ihuza hip hop na dancehall yitwa Breast. Iyi ndirimbo yayikoranye n'umunyamerika Tiger igera ku rwego rukomeye cyane, views zirenga miliyoni 58 kuri YouTube muri 2022. Mu ntangiriro za 2020 yakoranye na producer Rivision indirimbo IDKW irimo Swale ndetse na Young Thug. Muri uwo mwaka kandi yagaragaye kuri album Studying Abroad ya Masego ndetse no kuri Music is the Weapon ya Major Lazer. Indirimbo Writer yakoranye na Torres Riley ndetse na Ravision yarakunzwe cyane muri Jamaica ndetse no mu karere ka Caribbean. Igenda ikwirakwira cyane kubera challenge yo kuririmba yatangijwe na SHENSEEA. Amashusho yayo ageza kuri views zirenga miliyoni 100 kuri YouTube. Kugera ku ruhando mpuzamahanga ntibyagarukiye gusa kuhagera nyine, kubera ko byose bigaragarira muri Grammy ndetse n'icyubahiro mpuzamahanga agenda abona. Muri 2021 SHENSEEA yakoranye na Kanye West kuri album Donda, agaragara mu ndirimbo Pure Souls ari kumwe na Roddy Rick ndetse na OK OK Part 2 na Roga, ndetse yataramiye ku rubyiniro mu birori bya Donda i Chicago. Ibi byamuhesheje guhatanira Grammy Album of the Year muri 2022, iba ari Grammy ye ya mbere yarahataniye. Muri uwo mwaka kandi yasinyanye n'umuyobozi w'abahanzi wa Sim Sales Leby uyobora The Weeknd na Doja Cat, anegukana Mobo Awards Best Reggae Act muri 2021. Muri 2022 indirimbo ye yasohoye muri 2018 yitwa Palm My yongeye kwamamara cyane kuri TikTok. Yahataniye MTV Music Video Awards muri 2022 nyine, anatanga igihembo muri MTV Video Music Awards. Muri Mata 2023 yataramiye kuri Coachella Valley Music ndetse na Arts Festival, anitabira Tropical Takeover Tour hamwe na Central ndetse na Mike Towers. Yanahataniye kandi NAACP Image Award muri Outstanding International Song ku ndirimbo ye Diana ya Fireboy DMR. Kuwa 26 Mutarama 2024 yasohoye Hit and Run, yayikoranye na Massacre ndetse na D Juniors. Ibimwe mu ndirimbo zikomeye cyane muri Jamaica ndetse no muri Caribbean, yewe inamenyekana ku isi hose. Amashusho yayo yageze kuri views zirenga miliyoni 60. Hanyuma album ye yise Never Get Right Here nayo yahataniye Grammy Best Reggae Album muri uyu mwaka turangije wa 2025. Ibi byose mvuze haruguru byamuhesheje gusinyana amasezerano n'ibigo bikomeye endorsement. Uretse umuziki, SHENSEEA afitanye amasezerano n'ibigo bikomeye birimo Telecom, Front Flow, Boom ndetse na Pepsi Core J. Ibi bigaragaza ko yakunzwe cyane n'abantu benshi. Mu buzima bwe bwite, SHENSEEA ni umubyeyi w'umwana umwe, aba muri Jamaica ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azwi cyane kubera uruhare rwe runini cyane mu guteza imbere dancehall ndetse no kuyigeza ku ruhando mpuzamahanga.
muri make ibihembo yahataniye ndetse akanatsindira umwaka ku wundi. Muri 2021 yabonye Mob Award Best Reggae Act, yarayitsindiye arayitwara. 2022 yahataniye muri Grammy Album of the Year Donda, iyi ngiyi yayihataniyemo ariko nta kintu yatwaye. 2023 yagaragaye muri NACP Image Award The Outstanding International Song mu ndirimbo ye Diana, yayihatanyemo ariko ntiyayitwaye. 2025 yongeye kugaragara muri Grammy Best Reggae Album muri album ye yise Never Gets Right Here, yayihataniyemo ariko ntiyayitwaye. 2025 kandi yatwaye Mob Award Best Caribbean Music Act, yarayitsindiye nyine. Ibi byose mbabwiye murabizi ko tutabura kubivamo tutarebye isomo ry'ubuzima ku mpamvu z'ubuzima bushoboka. Inkuru ya SHENSEEA itwigisha ko inzozi zisaba kwihangana, gukora cyane ndetse no kwemera impano yawe niyo wahura n'imbogamizi zikomeye, kwitinyuka ndetse no gufatanya n'abandi. Uyu byamugejeje ku ntsinzi mpuzamahanga. Iki ni ikiganiro ubuzima bushoboka, mugikurikirana hano kuri Muhire JC official. Kibibagezaho ndi Muhire JC. Tubonane mu bindi biganiro, ariko niba utarakora subscribe ugende uyikoze kugira ngo tuzabane naho ubutamukira ikiganiro.